Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na inbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Anyang iti damag kaniyo ni, tawan naman ti post na iti Facebook. Ay, jakman amo, no anyan tinapasamak kang kwana. Kalpasan nga isulaan kada tayo nga agbabarkada, ti saan anak pa sa iti board exam. Ayan! Apa nga katawa ka kasta? Taiso, review idi. Ay na, gimatang pahay itinangkanginin a review materials. Hanggang saan ba't anak kapasa? Saan abale, tadamot gwapo a boyfriend na. Ay, gargarya mo na ati boyfriend na. Nagloko kan? Ay, amukon, ibaon mo ni nanang mo. Mapana kumustaan ni Eunice iya balay na. Tapno amuan na, no kumusta tigayem tayo. Ta sana nakapasa iti board exam. Apay nga ibaon mo pailaang ni nanang ko, di si kantimapan. Ha? Ay, di nakot pampansinan. Mapanak paila di balay na. Nung nakasaganan ti panabas na. Gaya man niya. Sa bagay, ni nanang ko tinalaing nga agsagrap iti chismis. Agore ka tayo bak. Mother! Apay! Nakasukat ka mo't mother. Sa dino ti papanam. Ay na, kas kailan mga anak iti kasar, auntie. Mapanak laeng kadagiti ayan ti kukumarik a makichismis. Agsukatak mat iti napintas tapno sanda nga ibaga kakaasya. Flang Kat dumagas kayon ton iti balay da Eunice. Tapambaran nyo ako mustaan. Kalpasan asan anak ka pa sa iti board exam. Talaga mapanak ijay balay da. Tadamapan ko buludan kininanang na. Ay, kitain nyo man, auntie. No agsangsangit kit din, di gayemi. Mangan ka, anak ko. Agkulkulong ka butlaangan dito'y silid mo. Diyak kaya ti rumwa, takansyawan dagiti gagayam, kay kakarobat tayo nana. Saan laang but asik ati saan anak kapasa? Ado kayo. Di, ag-examin kanto manan intun sumaron o atawan. Mababainak nana. Saan mo arumbang apagbainan no saan ka nakapasa? Sige, mangan ka. Kumaray! Anda ka! Ay, asino di ayab kanyak? Di ko marayo at chismosa, nanang. Sige, mangan ka nga raw. Tainak man damagan no anya man ang tibuludan na. Wano ibagana. Apay, kumaray. Apay, dinakpastrakan di tabalayaw. Ay, umunag ka ako, maray. Ala, umay ka. Ay, thank you. Ahap, agtugaw ako na. Katuan Awan samot ni Eunice dito'y balayaw. Ay na, agpaspasa na ang maray. Taapay. Kasla di mo pa'y mo't nadamag. Tian niya, maray. Awan pa'y mo't nadamdamag kaw. Agpaspasa na ang, tasaan anak ka pa sa iti board exam. Saan anak ka pa sa ni Eunice? Kung akman no ang momon. Ay, jak pa'y amu maray. No di mo imbaga, jak amaw. Nag-review mo. No apay, asaan anak ka pa sa? Di balasang ko nakapasa. Di barkada ni Eunice. Ay, ni Meredith. Wun, nakapasada kini Joey. Sino a Joy? Di ngay bakla barkada da. Ni Jonard. Joy, ti kayat nangayawag mo kwa na ita. Ta nakapasan iti board exam. Naimbag man, ta nakapasada gayam. Apay nga tangamin aya, ta saan anak kapasan ni Eunice? Saan na pa'y siguro aswerte mo't amaray? Sa bagay, kunada nga road as sinwertiyan na ita. Wun, maray. Ay, kaasimot nga road an Eunice. Ay, san abale? Tamabalin ang tumot lata ti ag-examin manan, intun sumaron o apa nag-i-examin. Unmat kit di amaray.
Ang agtrab-trabahon to amin ang abarkada na. Isulaangan ti saan pa'y. Ay kat oray maudin ton makapagtrabaho maray. Sige nga ron, Maray. Inakaw, nalpasak mo tan anak chismis. Wala mare, nasaya at mo, tanakadagas ka dito'y balay. Wan, Maray. Sige, umayak tumanon. Anya ngay nanang, anya ngay tinasagap mo damag ije balay da Yunis. Ay na, kaasin ni Eunice agayim mo. Ha? Apay nanang? Agkulkulong la kanon ijay silid na. Saan amangan? Di na kano kaya tirumwar. Ay, kaasimot. Kaasimot ko nam ng agalak kamag. Ay, wan kaya man niya. Rumbang ko mga agladingi para kan na. Uray ni nanang na. Di na ninamnama asaan ang makapasa. Nag-review ka numag. Oray man pa'y no basa-abasa nanang. No nakapoy mo ti panunot na. Awan lata Kaya't mo asawan. Saan analaing ni Eunice? Below average nanang. Anyang iday ta? Bayan yun. Di yun tumot lang maawatan. Apay nga taasaan mo tan nga reply ni Gary kadag iti text ko kankwana. Amangan mo't no awan load na anak ko. Oray awagak. Agring mat. Ngaminton kwan. Maidopan ti cellphone na. Nay, awan nagpaisaw. Saan mo tan nga umay bumisbisita dito'y balay? In text ko nga umay dito'y balay. Ngam saan nag-reply. Di nakansamot kayaton ta saan ka nakapasa iti board exam anak ko. Unay matan. Nagrabaw matan arasunday ta na. Ay, magrabraba kaklaang anak ko. Ang kasanungay no pudno ti imbagak. Anya matagasgasat ko no kasta nanang. Sa anak lang aro din ang nakapasa iti board exam mi. I-break na pa iti boyfriend ko. Ay, anya kalakit din aya. Angaw ko laang dayjay ko nakmatan ka. Agrubwat ka tarumwarta. Sa dino ti papanantayo. Mapanta makipalingke. Tapno ad darason arumwar ka mo't dito'y balay. Mabainak no makita na dagiti gagayam ko, nanang. Pagbainam ko mahangay. Agrubwat ka kitdain. Tada kadwak amangimot ka dagiti gatangag. Napanatan ngay ni Yunis. Ang dalaan dito'y likita sumursurot kanya. Itawan mo tayo. Sapay nagadot itao. Nagrigat ti agbirok-birok. Ay, napanamaya yun, Nes. Nakita ko ni Gary. Kat? Agtungtong kami kano. Ay, kasano akon ngay. Itulot kan dita para daan ti tricycle apagluganam nga agawid. Maudi kanton nga agawid. Nanang. Ada pa basahin dita. Adda sa nga gasot. Umanay da ito yun. Maala, itulod na nga ro doon ije paradaan. Ay, imbaglakit din tanagatang taamin na nakasapulan ije balay. Ay, kat ayan nan ngay ni Garay. Or-orayan nak iti restaurant apagkitaan ni. Naka-order kan iti kanenta? Dagito'y amin dagiti in order ko. Ay, nagadumatan. Nagado. At dapat iserve da nga ice cream. Ay, sapay jak unay makapangan ita. Taapay asaan? Kimusim kan. Kumutong ka, sige ka. Awan tong dagiti upat alayer abilbil mo. Ay, sa anak nga rod unay ang makapangan. Agladlading itak unay. Gaputa sa anak kapasa iti board exam. Huwan nga rod. Apay asaan ka nakapasa? Kat dagiti gagayem mo, nakapasada. Jak nga rod amo. Ala, mangan ka na. Oh, apay anak kaparpartak ka amangan. Kaslada samsamputam. Talagang adda. Iswa, sige, mangan kan. Gary, apay adi mo sungsung batan dagiti text kan awag ko kan ka. Nagado nga awag ko kan ka. Ngam apay adi mo sungbatan. Kwa. Mabit lang, Ibusok pa dito kan kanak, sungbatan ka inton madamdama. Apay asan pa lang nga itaasong batam ti damdamaga kan ka.
Mangan kamat ngamin tulungan nak ang mangibos kadagiti in order ko. Dahito'y katirigat na, no aduunay timakan. Ay, jak samot ten makatakder Itatanabsog ka. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Ako Eunice. Kaya't kung timakiwin naswaskan ka. Anya? Ulitin man timbagan? Ag-break tan. Gapo ka dito sa anak-anak ka pa sa iti board exam? Iso nga i-break nak? Anya nga ti maramida ka. Kat saan ka nga rodan na ayatan? Pumanaw ka dito isang manag. Pumanaw ka. Sakbay nga ipang-orkokin ka dito nagdakkel ang malukong. Sige. Panawan ka nga rod. Nakabayad nga tan iti in-order na? Hoy, Gary! Nabayada mo dagiti in-order mo? Hoy, Gary! Umay mo bayadan dagiti in-order mo! Ada ichikakan ka, girl. Anya man ang dayta. Jagayam taasan na nakapasa iti board exam. Ni Eunice. Apay aya. Gapo, tasaan na anabayadan dagiti in order ni Gary ija restaurant na nangananda. Ay, pinaginawdan si ka. Anya? Ay, poonay mo tan amalas nan. Ganda ito ipay. In-break ni Gary. Ha? Apa yung in-break da? Kat mo nagbayagdan? Gapo tasan na board passer, Ay na, kasimot ni Eunice. Ay, malas ti mapaspasamak iti biyag na. Binagin ang samot amin ng akamalasan. Ay, nakababayin ta pinaginaw da ija restaurant. Tadi dapat nakabayad. No siya, mabain akong arumwar di tabalay mi. Agkulungak laangan. Kaasimot nga rod ni Eunice Amaray. Nadamag ko a pinaginaw da ka no iti restaurant. Kapot sa saan da nakabayad iti in-order da. Huwag nga rod maray. Kaasimot ni Eunice. Anya nga iti plano na itan. Ay kat agbirok iti trabaho na. Tapno mayurnungan na ti panag-examin ng tumanan. Sapay ko mga road ta makapasamutan inton sumarunaw. Ay sapay ko maamaray. Ay, kaasimot. Sumra ka kas waitress iti restaurant ang naginawak nanang. Ay na, pinaginaw da ka lang arudan. Sumrot ka pala ang ijay a waitress. Nasingpat mo't ngamin ti akin kukwa. Idi nakita na nga agin inawak. Dinamag na. No kayat ko kano ti agbalin a waitress. Tabagay ko kano. Kat, kinayat mo mat. Naasyanda kanya. Ta inistoryak tinapasamak. Anigari tinagorder. Kat kalpasan akin na nadagiti in order na. Pimbanaw adagos iti in-break na. Ay, kastaya. Ay, agyaman nak. Makaurnongak matlaangan iti pag-board exam ko, nanang. Ay, katwan anak ko. Nulakit di tamaan usam dayjay at trabaho. Waitress ka dito'y? Juan? Apay naglaat kayo akasta. Sa bagay, saan ka matket di aboard passer? Imbagan ka ta nakapasa ka. Ngam anyang iti trabahom ita. Awan pa'y nga rod, agbirbiro kak pa'y laang. Oh, anya ti order mo. Ibaga mo, ta ilista ko. Saan ka na makikadkadwa ka dagiti karasaan agagayem mo, Eunice? Karasaan? Asino dagiti dakdakamatin yun, nanang? Ay, kat dagiti gagayem mo Iraman mo dyan nanang nibet, ako namlan nakasingsing pat nga umubay dito ibalay. Gayam, agur-urnong laang iti istoryaan na, nga iwaras na kadagiti karuba. Ay, nanang, sigud mat akasta. Iso aliklikam idan, uray pa'y day di agare. E di nag-break kami kanigari. Diyak kayatin ti makisinubyan kan kwa na. Ay, uwan gayam anak ko. Ag-examen ka kadimanan. Wananang. Adamot pag-exam ko. Ngamin, ninayunan di manager mi ti pag-exam ko. Anya? Tinulungan da ka? Wananang. Nagsayatan ngay anak ko. An-anusam nga road, taam mo nga agbaligi kanto. Wan, nanang. Da kayo adwa, tuladin nyo ni Eunice. Apay nanang?
Nagan-ano ni Eunice? Kat no nakastrakan iti trabaho. Kalpasan ang nakapasa iti board exam. Ha? Nakapasan ni Eunice? Wan, kan adan trabaho na. Ay na, kasanutan ngay. Aging gaitakit awan pa'y trabaho ta. Dahil talag padpadaan ken mangpalpalabas iti tattao dito paraang ter aramidin tan. Wan nga rod Satan to uyawan kan pagis-istoryaan ni Eunice. Ita, inaba na tan. Adayon tinadanon na. Tulungan ti Dios tinasayaat a tao. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno paraboran na tayo ti Dios. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Agyaman na papo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsaya at ti singising ti init. Ay, ni. Kanya dyan bayak. Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, paray. Apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan nang ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas toy. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung sana nabubulok. Huwag ngagpayso. Kan, yan nga timangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo, manaknakam tinagbasura dito eh. Iso ngayon man nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no sino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanidya madi nga angot nga agtaw diti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Iso akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadani manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a Kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. Isa, dua, talo, upat, lima. Ato'y kumpadre ka Kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Tulfo. Basta sika. Kaya tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agpaisuta ko na, kumpadre ka Kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta, kadagiti kayo amapuka ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Huwag ngagpaiso, Don Tulfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka Kapitan. Ket no naipatakderen ti resort, dakkel to na kwarta ti mabingay mo. Ken di kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka,
iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak data, Dondolfo. Si kamot gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka dito labnay? Kwa manong. Day tamat ngamin tiimbilin ni Dondolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awan tikas lang yung bagbaga ka ni Dondolfo. Apay, gaputa basurero aklang, kasta? Kuwang, kasdi nga rod manong. Sana gaputa kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot yung daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Dondolfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulang iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, kapitan. At akadi ebidensyayo nga iso tinangibaga ka ni Labnay nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadot lang ni Labnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Ha? Mamati ka iti bagak, Omer. Naku na ngamin kanyak ni Dondolfo. Ano dadumakit sadot ni Labnay. Isadya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibilangan na iti basura da. Marurudak ka ni kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni kapitan ni Dondolfo. Talaga, met, pare. Ket, anya nga tinapasamak, iti ipapan mo, ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti baga kanyak ni kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga reklamo ni Dondolfo. Dinakdengdenggan ni kapitan. Awan na talaga ti maramidan, pare. Gaputan na singed dang agayam. Kanayon kung tubay makita ni kapitan na mapmapan di tabalay ni Dondolfo. Nadamag mo, pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako, tse. Ngam, intarayan kano, jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adago si di ospital. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, kaasimot nga rod. Ne, rugyam sa matan tagi patakdar iti resort, Dondolfo. Nakasagana matan iti materiales. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakdar adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Dondolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam da ito yung 10,000 pesos. Imbag lang ikatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Dondolfo. At naman ang igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Dondolfo. Awan yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kanam na maamto, adakdakkel to manente itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakin plastik. Agawid na kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya ti maladaw. Sayang mo jak masangbot ti misa. Kaslag tartaras ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutot nga mintimisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan ti mapan. No kaya tiyo? Intay makimisa, kapitan. Awan oras ko di misa-misa, Omer. Importante ti papanakita. Importante mo ti makimisa, kapitan. Gaputa isotial daw, apanagdayaw. Ken, panagdawat iti pambakawan ti Diyos. Kang runana,
Isutel daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikagit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak date. Kagap-gapok namin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, magkukot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Kahit nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da hospital. Pare, amangan no kayat mo ti agtaray, kas kapitan. Tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan nakmet. Amumet a high school latin alpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbang anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kuna na lang ijay. Basta you can read and write. Kan may sa, kasapulan ti barangay tayo ti kapitan. Nga amun at ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako dapay nakaikadang. Ay, ambong ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapo iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsakan na gapo iti imbaga. Sige nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gusa. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Omer a basurero. Anya ngay matiam muna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiyan muna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Angam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami iti umno. Un gaya, Dondolfo. Manula apulan ng kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista. Iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Nagkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Awan mat karga day tasako ngay gamaw. Among pare, addanang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Dondolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. Adda pa'y mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti video. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan da ito adagos. Saan arumbang agtultuloy da ito adagas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kita mum kadi. At dapay tisaan ko na ibagagan ka. Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya. Itala na ipagam kanyak dayta Dondolfo. At the pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantatang tiagligas! Pwede, napalawlawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yun!
Ang mga no mabalin tayo ang pagsasaritaan da ito, mga sir. Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jack ni namnama akas degam ti aramid da kapitan kan Dondolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan lada ita? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta, drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumuras ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading, gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na tanangag ni Omar di ongor ti chinsaw ket binidyo na ida. Wen nga rod Manong Eman. Ay, no saan aga po ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading, hinton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan. Agyaman kabarangayan! Gaputa siya ti pinilyo a kapitan, dito barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siya tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos ka tiragsak mi a kabarangayam, tas si katinangabak a kapitan. Agyaman Congratulations, Manong Omar. Sika ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan napagasatan jay sigud a kapitan tayo. Ay, imbaglangan tasika tinangabak. Agpaisot ako na, ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakila supor tayo. Ket ikarik, aramidek amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagipon akanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada puro. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal ang mapan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay, katwa na nga road. Imbagkit di tasaan ta amaladaw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada puro. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab.
Ada kamat dito'y nga gililad. Ting ka maagraep Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sus, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agraep. Ingkan. Saan aday tagil ilad tin into narem? Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masangaw. Kasano no yalis danton ti danaom. Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan kas-kaskan ti bagbagana. Apay kumanga awan ka uskan na. Saan mun nga mun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo. Imbaga na nga rod, amapantakan o agraep. Saan ko paimat nga rod? Amasango, tanasapa paimat. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tasang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraep. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sakamat. Ay, agparaepak to Into numayalis ti pagturungan ti dano? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Jayla irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan ang mapanan agraep. Imbagak, ang agpatinggan sala itiwen. Adimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ang maisubli ti danom. Naladaw ton nga agraep. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan ta dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraep. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, jayla talon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaagdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraap. Kaano nga tang isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito'y ngamin ti immo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danaom. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamati ka no ditoy? Adayumat di tabangir a pagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak no da managdakdakas anabartat. Ngam sinalungasig mo ti bilin da lolo. Di na mo. Ala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di tapagnan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to? Saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay?
No jak magnay jay, di jak mabalas dagi jay ng barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga nudakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Biro kag tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan maddananang ijay balay. Napananda ka di, Lola. Ay, tiyak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wan ko ma, Lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ah, ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnay ijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, Lola. Iso nga'y di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnay ijay. Nasulpang matngamin, Lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapol asir munak manan. Bareng denggan nanti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakita ka kasibsibo na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmagnay jay, tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmanan day nga ubing. Ipanakal na ti bisiklita na. Sana balikan o tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikan kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisiklita ti pagtangsit na. Jakman amo iti day nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata mo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol iti moging mo. Binarsak dak ijay shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantaman mo balsan? Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisiklita. No makita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisiklita, tatang. Intang arudan. Awan mat datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na. Unay mo tindagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti padada tao. Uwan nga rod nanang. Kasta ati kaya't na asawan. Ay, imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamatan kayo nakabalangan iti dalan. Ala. Ngun ngagpayso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. Darin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen. Kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impos mo itong tipilig tatang. Linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, aglipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanidjiskwilaan. Awan mo ten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakid din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisiklita.
Salbag kahit di dagiti ang managdagdagas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang, ti bisikleta. Dita ko manapnapan ni Jayan. Awanan. Huwag nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apay akasta ti itsura yo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ijay shortcuta nanang. Timaray kami Ta pinapos ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay. Taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpang yo. Napukawan kayo lakit nga rod. Mabutoy nga kung na magnaijay nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo. Adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak tumagmag na ijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka ka din, ijay talon, mau. Saan pa tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon, mau. Di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengaten ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanan ang makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiti nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, no kumata nakikidan ka mo't ini nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot taon. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga yung kagraap. Anya pa'y itanti ka nan mingay. Awan mat maapit may. Ay. Sapay nangina ita ti bagas. Ay ka suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan ka nan may. No dimngagak kumakan ka ide. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isung agbalbaliw kayaw na Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.